Kubor nakaslem jong unausan hima. Ka office ng chief minister kalau penbet ini mengini kendo penbet ini kasih jenta presiden assembly mengini kendo mentagasni haga office kijungu haga por salvaji na kamantaba ni don kajing tumo ban dikerpat di obaon lino kajing manipulate jungi kajing mani jungi tendai kesan agapor lai pusan ni yang kajing tip pada belakan seno kajing kansal on the sotu ba itu ai daw ya kajing yo COVID-19 dengan tu sangut kino try tendai long abang itu apan baik dia kena sengi te kanika KDP assembly jongi kadai ka ba kita khot jong ka kilo na kulang jong ka kasi ba tentia tiga mo pi yang ni kidon nang tana na tentia iba laya poi te ngamdon sport suat teman penting iki te kalong ke baso dia so si ken apa ngperkhat ikan ni kecap tandai nalorong taro mentak sini upai ba abon kurung Kristen pula ya tip bangini kendo ya chief minister kani kapor te kajing community jong upai ba Kristen dai jungi kala long ka ba jor akin tip mentak sini ne bawan kani kajing tempat pun sangasan kala so no mensim ini kanit kikon ka balang di khantam kan ta sibun namal ba ki pa Kristen dungi keleng ki kangi ki badon hang ne apa office kila kwa ban mo Kristen kata kalau nadu ki teman besan ki keren bor-bor kata ki pastor ki dungi na keleng kari ki keren kata belen ju ya khang je sang sak ni te na kata kadau ni le penbet dengan rai de kasti komiti ka balong ka sautrik bang penbet bali kendo akan ke chief minister te adin banglai konsol pa office of chief minister labu ka appointment mentak sini or sabaji di chabu sauteng nang ko ne da adin len ki aditip yang wan sabaji te ngaru ki para rang ba ki bade bene kendu yo ngala bhawan hne lai beji hendai kesangsan pada te kalong ni te nagaliang junga kam tambat nu badi ban pet je kan ka office ban pet je ka jing nyat bet ki kam ka balang hagadi ka se pendenta te ka don disya ka jing sok ta ka bejo sok ta so dia tu kata kata tingin tip uni kan ka sarkar kan lek kom noi kan ka jesen namar ni tingla ko app kan no ka jesen ki balang ka fer fer tu ni ti tai long jing wa ban pau saka pathai saka ba saka para nong snong kan gari ni ba khamtam saki para bangi timi ko balang mungkin ni ki para du khat ki don ni ti na thai ki pau ka to ne namar bale ba ni ka kam dungi to kalong gorobor hi kalong bangi ne keren lang ni par khat lang tu ni le par khat ba kadai kala di bangin pentip segi pat ba ban khot di ki media ban tip ki ba jam tak sing long ni pasal long kani meeting om pelong mentak simo te ban pentip i rupi ban pelong tak sing kan le pensang kesan ki om ba ki arbo charge temo ke alai family te galong ba kakak ki pengkot na ani ko na le no pi play khot i pastor i banyale temo biang banyale na centia lawan iki tapi ni ba na kalen so sukar jisha gadi bo om kamlong man i posketer mo adon gini kises mo posketer te blim kan na official residence kata kadai hanya inshallah de benang tang ini keren pararang ba mentan yung ba lada kamlong sekretariat balin hang no ba la bon penbek kata bani kendo kan tandai ya kata sepental ke pupek punya tingin maksud tu ni tu. Nah lorong tang tip bahas ketret musim kangte ke office. Ke office kaya jam tak sini. Lada open ban lapan benada tu nam step bas ketret lakang tak sini. Tingin sul lele. Jadi ni tip te baga office kadang. Kamu tu beli baru chief minister buram
kapau ta long kat dia ke balang Presbyterian ke palat nyau lak tam di Kristen te la da kalong hakan ikerkom ni so dia siapi long ngantip long kinong sensar ke jungi la digin perkhat ye khamtam kat yang ni ke balang Presbyterian kemudian la ke kata upai ba te la kumula batai ustang ke community jong upai Kristen kan negasi bahkan negasi lain mentaka janbet ke depan TPA ajayu dia ka ding pli humani kata ding pa ding pai ba tandai ka jan ko ne te kalau ding sudia ko kra lo kan osen baga balang kai kindu mistar lo kan ka ko pli humani aga ding sa la khot Arsip. la asien khot mun chua la asien ta ba to ka ding khot kalong bat ki be ki jai kan hon jinget te ka to ka ding khot ju ba ki kan hon jinget ngila ya raisa de ka stukom ti bangite de khot kum tu ngim le chu namar perkhat long kamde ka masuk engi bane song bat ki ki kan hon nyam kan te ngal ta ka daw la rai de ka stukom ti ngim le chu do khot tande ngila bu khnang kan ki sti bane kan tang mangite man pen pawe ka ta jing so jumi bangidon kam ya gading yarap de ka soka baganda kan marba kipat ba kibabon kreatif ba ka sentral ka apan bana ka apli ki muni Lojak kita kedau tanti ang ba ucip nistar burom ya gading pentai ke joni ang siya de joni nimda kwa ya kita ke burom ru banong bakin burom ya ni ngrai ni kwa baki diok snow ban ngap ban sat skor ya kijing dan kam kijong namar kung balong mentai ti ki balang barokai hapo gari ka sejentia kila ko am plon disai ti kata ka mung kwa bani kren dan rai ban ong ni ba ban pun sage hai po ri batang sitang genta ban pun sage yang ngila wan naglek saudong to kita kijing burom jing burom ngingim mai ni kata Tenggai kalong ke bagi bagalong very irresponsible. Ba kande kijing le kalong ba mda perkhat ye kata kijing dan kam ijongi. Nginglo serious. Katnu bagi balang kela do ye kijing long munsel. Haga bakum kande kepor. Te bar kata kata ngina kwa ye kata. Hagi ni ki por bala dem kidan sisa kiji kendo bat ki wei pat ki bagi ong church leaders dan di church leaders forum nang tabat ki religious forum kidan kiba ni hagetu ko forum kidan ru ki dekat ki badai nagabalang Presbyterian ndrai ki bangi kum ka bor balang hi kum ka assembly ki bangi ngim da itu he tapi kim keren kumno ya ka jingdan kam jong ka balang hagri ka sijai dia lar ki briu ki ba ngi kum ka balang kim da don sibon ki dai bat ngi kum ka balang sakawiru dan ngi keren bat ki wai pat ki religious leaders ki bamdai ki Kristen ru kim sungtho ya ka jingdan kam ki jongi ka konteks ke jongi bat ka konteks joki ki per te namar kata kadau ngi habangi kwa bani kendu chief minister mata kesni ngi da terang ba ka sarkar kan sngo tu ya ka jingdan kam ki jongi da ka bagiru ngin persangi ban board ya ki protokol ki ba ka government ka bu ngin pen kan ye kata namar la ki yeu ki hat ki la ban pli ki bagi briu ki ya boy hui mdan ba control ye ki te ngi skemba ki bor balang ki la ban pen bai ha ga do gru kam knang ba ngin pen kan ru ye ki protokol ki bagi dan kam ban bu te ngi ha bagi perkhat ye ga de ngi da perkhat sali ba bat ngi smutu ba ngila hi ban pen bai ye ki bar khoi knang da ka benta ka jimbiang jongki prabagai ijongi hagi jinglong ke jerusi kai kijing ajumo mrai ngin maintain ya ka social distance kat kum ke jipun bai jong ka government namar bagi balang ki jongi ye mane jongi ki barit kidan ki bahar kidan te la lagi nong kat nongut kam mlalong namar ba hagi mane ki bahar ngin kilak bandung sibon ngut hagi mane ki barit
kila man tambah in maintain ya ka social distance Oh, ya katu ngi pediang tenre daya kataru bangi kwa ban ya kendu bar chief minister mata kasni bagi dan kat tu kan dia benta ki bamlong relevan bani Cuma lagi apa? kimlong relevan bani te mar kata kata jikwa jongi kejikwa jongi ban ya kendu yu chief minister mata kasni galong ban ya keren halor kitaru bagi kejing play tangi ngila kwa ina play na tenre kumnu ban play kata ke bagi dan kampanye keren ban chief minister Kini kita pastor kita kapalong presbyterian kami sendiri habai dari tu di SOP bala air semasa. For example, ban lau cuti. Ngim sudai ban lau cuti. Kamu dah jemput ban ong ban yada kita jumpan. Dah kaba lau cuti. Pastor pi la betul ahli san banai kadon ang kejikta kabalang kadon ang kejikta kabalang nomor bakabalang presentationnya kajing alum ti aingu kentampan baru penyanyi kamera kadon ang kejikta kabalang san banai Kerana kita kata bah hadu kata-kata. Nama bagi ke rukom kejungi kalong ba. Ngilum ni keji aingu kiba kambo ni ngilum ji aingu hagi yang mana. Kiban ai keji aingu yang mana. Ni pen kentang ni keji aingu hagi yang mana. Te bentar nama ba kimlong kimla si ban wan keji sang. Te kiba bon kimla si ban ai keji aingu kejogi. Kerana kita tak si bon ni. Ya kadon kata ang kejikta commission dalam khayal apa pi la ha kita ya kata nama ba keji aingu kejogi barok hai ni pedan kam na bentar gitu project ni fair. Te kata lut igi project barok hai. kita kadang pi kuat ban pi no yaki menek nang ban yo ban Mudah-mudahan tang naga benta kata kejing lum jango. Kejing kwa jongi kham tam ban penlong yang keji sang ban plino igi mane kalong naga benta kejing lom mensim. terus aku pastor cuma tak kini kelong maptes pin le kunoi di kelong san banai ba kemiak maptes pan tak berdek. Katar ka bagi haman ni keren ni kata. Hagan guru pam bangin yo ban pendep ya ka sakramen kejing baptis bat ke sakramen kejing koi krai. Ni dan art lagi sakramen. Bat kini kilong kibat dan kam kilong vital haga balang ke jongi. Tikum ke sakramen ke jingpen baptis kemudian ada ke government ke ailat yang ini bagi pendep ia kata. Ngilawan pendep ia kata dah ke bangi khot ia ka ia ke jiseng hagas ngutrai hag yang meni bat kinwan tang itu bat penbaptis. Dah kemudian ngilawan maintain ni kata social distance haga tak kau. Menu tu dia wan pai ba baru kai apa pendep ia sakramen ke jingpen baptis. Ndai mentah ke bakum ke situation tengilawan khot tang ia di bakum baptis tu tambangin pendep ayu meni. sakawai mah kejing keli dengar marga belang peserian kadon dan kiban ru balang pun kiba saugan balang mah ka kadon em kejing ketak kan tami kun kristan bagaimana bahaya biang sudah belang Kadang kejing ya kata kumbalang mentai kada palat hiri namar bangin la ban pli gi mane ke sitom ini bangin penrum balang bri namar apa penrum balang apa wing suspension kibon ki balang bagi dan kam ki dekat dengan balang apa ki dan kaman pendam kata kita hapa luan aga i mane Pastor sekolah jadi kamu negara yang balang presbyterian pin ini yang kerja suggestion sebagai government harakat nak kata beberapa orang tak lupa tak kuat untuk no ini mani. Tapi kamu kuat ni yang itu government bagai implement rule itu di SOP bagi protokol segala dan how rule ni benar benar. i kumpa government kam dal ti de wai pa tengi ha iban bot ye gitu dan rai kin ha ban relax i ha ban ngi keji kwa jongi ban kendu yo chief minister kamut ba ngin kerpat yo chief minister man relax kendiat ye gitu kumbal om ne kidan kat tu kan ye gitu bentah ki ba mendalong relevan bagi dan kejing kerpat yaki para yaki MLA yaki minister ba internet kan yaki minister ba kumbal om tate mi ko ban ye kendu ba yo chief minister macam minister wahab mo kasong chief minister ba dayano kon kata te kasong ha kasong Lik ungkapor balang deh. Vamos lá, eu me leva aqui do dia da minha parte do cachorro por fris para ini bapak government nak kat ikan dia hanya terik kamu boleh mandi. Nak kalian lebih sibuk kadang kami ke negara besar untuk atau kami manusia empat cachorro por fris para kamu nak kalian pilih pedang ayam ya kira. Bukan mungkin pilih ini kalau di meeting karang ini jadi apa pak? kasong ha kabakum kadu garai Kalau gua bilang, kasong ha garai joki ya menta te gimla ana lemar ngintip ka e garai joki tera de garai joki kalong ka bas ngau ya biang batni tengi ngau ni welcome ya kata ten rei la da ka lo da kumai pan de kamot kalong ha ta ko taba ke jinga kalong menta la da yani menta
melawan kot. Kumno kin kot ya kita. Tangga po arsni lagi. Atau kita diberi uskat trade kila koi dah arsni. Kata ada problem ke jogi. Ledai man kot itu balai melawan kot ini minta. Pastor, Mandai baru kot diberi pos ke trade di bayar COVID-19. Ang gawin mo pastor, kung pastor mo sa mga brief na i-press, kung i-tulis mga nagtitingin, kung may kanibang kumenong ba, kasakali ka lang kulit, nagiging chon tidas kung bakit patre. Berbuat kung yung itatake. Kung unyak sa kita, sa kinong ilang karang. Hoi, lada kalong hakata kerukom, kamut ba kita kibampat long willing, kibampat long prepared, kibampat long ready, ban pli ki mane, kamut kila ban close down ni mane joki. Kila ban beteng sistem ru, ngi mo ya kita. Tadren naga banta jo kapalang presbyterian ni, hagari kesai kasijan dia baro ka wai, kibalak kwa ban la ya kita. Tekamut Ini kawan. pli kita ya ki ya. Wan hapadeng jo kapalang presbyterian ru, lerdan ki basko septi. Kibampat sudai, tekatang himna am pembari ki. Tangba kadai bendan kalang bangila ban pli ki mane. Pastor, Kadai kata. kan ika minta kali ka balap sen kana ke ka youth sunday. Lara chumistar umburong kan kata enta cikta baki kun samla minta kila tren dik bakin ikan du chumistar dari minta kan san cikta youth sunday. Kaji kenduk jungi Yusuf bin Star kamut bangin peli bentang ta. Hakene ke sande. Kalapan long ke kejingi kenduk jungi ke long ba. Hapat penoi ke por kalapan long syam tayau kalapan long. Kam kamut ba. Ni kwa man pembor Yusuf bin Star peli hakene ga. Youth sunday. Yusuf.